Ladies and gentlemen, the press conference will begin in 10 minutes. Dobro jutro. Kakšno sonce imamo danes? Zdaj smo se že malo zbudili na poti v München, kjer gremo s Huawei gledati Mate 10 in od spodaj cela naša delegacija. Kaj smo pogruntali, da sliši? Da se uči, ne vem. Google. Da razume Ljubljana. DRM Ljubljana, evo. Društvo za raziskovanje morja. Viš, prej s Portorož govoril, viš, pa je hitro ne skočil. On je rekel, hoče nekaj na morju. Selfie time. Selfie time z Urško. Dobrodošli v moji sobi. Hej. Gremo pogledat razgled. O, to bo tako udobno, že kar vidim. Jesen v Münchnu. O, nice. Tle je ta ful lepa skulptura. Vsi smo tle v 8. štuku, tako da je ful fina. Tukaj so že moje stvari nagrmadene. Hello. In pa cute kopalnica, ki ne vem, kje ima luč. Evo jo. Ko smo bili dol v lobiju, sem se spomnila, da sem bila nazadnje tle v Vestinu, ko sem delala simultano prevajanje za eno konferenco, tako da tisto je bilo tudi kar zabavna scena. Tako da mečkan poznam ta konc. Wow, a je to tako rumena luč za make-up delati, zato da dobiš ven ta prave barve. Mislim pač, če si fancy, si pa fancy, a ne? Tako da najlepša hvala Huawei. This is quite marvelous, a ne? Isti kadar, Mislim, če pa to ni danes najbolj the best vreme možno, a ne? Za pesnice smo dobili, zdaj pa čakamo, da vidimo, kakšna je situacija naprej in pol gremo noter. Ful je vroče. Ne, lej to. Zdaj reč ne vidite, ampak aha, kaj pa to? Lej, koliko meni počas dela. Zdaj tle gigamo. Ladies and gentlemen, the press conference will begin in 10 minutes. Okay. Please take your seat. Kakšne hitrosti imamo? Kakor kdo, očitno. Hey, 10 skoro. This voice is fucking awesome, huh? It was like artificial shit. We are first one in this industry introducing the single touch fingerprint on Android smartphone. And it's a full metal body. I will be launching that. Imamo scene recognition, a ne? Daj ne hitro pokaži. Kako je to pametna zadeva, da ve, da so rože. O, hrana. Super, zdaj hrano zaznal. Rožice. A imamo kakšnega človeka, na katerega lahko pokažeš? No, kaj pa ti baby pa tam na desni? Evo, snela, koga smo prišla danes gledati? Danes smo prišla gledati v bistvu Unbox Therapy, ko so rekli, da bodo prišli, pa Linus Tech Media, pa ne. Pa Android Authority. In kaj smo dobila? Intervju z Dubai TV. Ona. Zvezda. Ja. Mene so pa rekli, da je speak Arabic. Pa sem rekel, no, pa rekel, go away, we want the lady. Sorry. Urška tudi tamle testira rožice. Urška je tudi pridna. Pokaži, prosim. Unboxing za nas. Fancy. Obrni okoli. Dej raj njeno roke lepša to. Moje so kosmate. Ampak ne boš pa še dol potegnil tele prelepe folije, a? A ja dam? Ne. A si upamo? A boste skupnimi Evo, močmi? bo Urška.
A bomo po tvojo roko pa dali? Ne. Pa daj ti deli, ko boš lepo, nimam lepih leg. Čakaj, samo odseva, ful. Ful odseva. Sem rekel, da bomo folijo dal, ne? Ne bi jaz dal dol. Ne bi dal folijo, mislim, to mora Uroš povedati, folijo dal ali Lahko ni imamo dal. folijo dol, ja ne. Ne, se vseeno. Ja, sebe videl. Urška, To, so me deli. zdaj si ga fajn ogledajte, kam več nov tak. Ja, Ja, fingerprint magnet, Jep, fingerprint magnet. čakaj. glej, to lepo. Brownie ga lahko zdaj kličeš. Kako? Brownie. Da ga pa lahko Zdaj pa ne požgem, veš, a ga lahko požgem, je to Uroš? dobro ali slabo. Uroš, ena samo refleksija. Kakšen ti je bil današnji event? Zelo kul, malo se je vleklo na koncu, se mi zdi tako, ampak drugače pa ful v redu event, tako da Wi-Fi nam je crknil. ker ni bilo kul. Večkrat, Ja, večkrat. tako da, ampak ne, kul predstavitev, no, v bistvu za mene je to prvič, tako da. Ja, tebe tudi. Ja, High five, ne Jej. morva. Kul je bilo, ja. Jan je tle dolgočasen. Ja, Andrej še. He's seen it all, vse Zadeva, je videl. jaz nisem bil prvič, ne, jaz sem bil v bistvu tretjič zdaj. No, vidiš, že Predstavitev je bila strmaček. kul, tipično pač vzhodnjaška, ne? Ja, vzhodnjaška. Povedali so vse, kar so mogli povedati, ali pa še več. Zmerili so vse telefone konkurenčne in svojega ja, in so so- pokazali, da je njihov pač je ta telefon najmanjši. največji, najboljši, najlepši in na koncu dneva najbolj pameten. Ne, ta Izredno Kirinov pameten. 970 procesor, ne, ki je Umetna 8-jedrni, pa inteligenca. ima GPU procesor, ki je 12-jedrni, tako je, ne. Zgleda zanimiva zadeva za, pa še ja, v bistvu nevronsko mrežo posnema in to zna biti, ne. Ne bo to kdo vlak. Apfelstrudel time. A ne? Dober tek, sorry. Ne, res je ful dober. Pa orehe ima noter, pa sicer gremo na klobasice, ampak smo malo lačni. So v plebejski. Smo napačno noter prišli. Smo malo tle gor. Tako smešno izgledamo vlogerji, ker se sami s sabo pogovarjamo s telefonom. Evo, z večerjo smo zaključili. Zdaj gremo pa na sprehod do Marijanplaca, a ne? Pa je. Ker je pač res blizu. Daj, stari, imaš vsaj nekaj med nogami, ne? Here we go. We sing a song. It's very easy. It's called Mrs. Robinson, Simon and Garfunkel. We sing hey, 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 whoa, whoa, whoa. The very end, Slovenia. Woo, woo, woo. Okay? Banja Luka. There's Hrvatska. Bosnia? Yeah. Oh, really? Oh. My name is Vučko. Are you ready? Now Karawanken. Turning around and all that I can see, just another lemon tree. Salam alaikum, alaikum salam.